Yes, inshuti z'akadasohoka bakunzi ba Kigali, Riyo Niyuzi, reka nongere mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera by'umwihariko kuri 20 z'ukwa mbere, 2025, birumvikana na gatandatu pirito. Birumvikana ni amakuru agezweho bakomeje kugenda turuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Imirwano yamaze kuba ica ibintu mu bice bigiye bitandukanye, ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twibiramo tuva imuzi n'imuzingo, tugenda tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Sindi butinde rero, nyamuneka nyemerera mpite ninjira muri ano makuru mu buryo navuga ko udasanzwe, by'umwihariko amakuru yacu muze kunyemerera nyahere hano mu ntara ya Kivu Amajyepfo, muri teritwari ya Uvira, mbapudetinge mbabwire uko situwasiyo ihagaze. Ibintu byakomeye by'umwihariko mu gice cya Uvira, turaza kwikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza by'umwihariko kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu buryo bukomeye cyane. Muraza kunyemera tugaruke gato mu gice cyano za Minembwe naho imirwano yamaze kuba igenda iba ibindi bindi. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, tugenda tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Turaza kugaruka mu bice bya hano by'umwihariko muri teritwari ya Uvira, tubapudetingi Uvira ahitwa za Karamabenge, ahitwa za Songo, ahitwa za Kibindura. Nyamuneka ibintu byakaze, turaza kubyinjiramo tubabwiye uko byifashe. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, by'umwihariko tubapudetinga gatanu kuri gatanu, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Byose turaza kubikomoza mu buryo bwihuse cyane. Muraza kunyemerera tugaruke ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, by'umwihariko mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Rucuru ahitwa Sabukombo. Tubabwire yuko nyamuneka naho ibindi bitero bya Wazalendo FDLR yamaze kuba bifata indi ntera. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko ku biri kuvugwa ku bijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rwibasira by'umwihariko abasivile mu bice bya hano, by'umwihariko muri teritwari ya Rucuru, ariko kandi mu gice cyano cyo muri grupama ya Tongo. Turaza kubyinjiramo, turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Katari na Togo, mu rugendo rushya rwo kugarura amahoro n'umutekano. Turaza kubyinjiramo, hari ibiri gukorwa, turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Nizere ko by'umwihariko turi kumwe, ariko kandi tugiye kuba tubana muri ano makuru. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande, 23 ni urugamba rero by'umwihariko rutumye igisirikare cya 23 gisora itangazo rikomeye cyane. Murabizi ko 23 yari imaze iminsi ivuye mu mujyi wa Uvira, ndetse uyu mujyi wa Uvira rwose bakaba bari barawuvuyemo mu buryo navuga bugaragarira buri wese. Nta bikoresho na bimwe by'igisirikare cya 23 byari biri kubarizwa mu mujyi wa Uvira. Amakuru rero amaze kujya ahagaragara nyuma y'ibi bintu byose, nuko igisirikare cya FARDC cyageze gutya 23 kiva mu mujyi wa Uvira kigahita gitangira kwinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Ibice byose rwose kigatangira kugenda kibyinjiramo mu buryo navuga ko udasanzwe. Ibi rero nyuma y'uko bikozwe, amakuru by'umwihariko atugeza aka kanya ubu tuvugana, munyemerere rwose babwire yuko nyamuneka byabaye ngombwa yuko igisirikare cya 23 gisubira by'umwihariko mu mujyi wa Uvira kugira ngo kijye guhangana n'ibitero bya FARDC ndetse n'abazalendo bamaze kuba bazonga bikomeye cyane umutwe wa 23. Abazalendo barimo rwose nyamuneka bagira gutya bakataka ibice bigiye bitandukanye birimo igisirikare cy'umutwe wa 23. Ibyo byamaze no guteza ubwoba bwinshi cyane abasivile, kugeza aho 23 ifashe umwanzuro ndetse ikanasora iri tangazo. Abasivile benshi rwose barimo bagenda bahungira mu gihugu barimo bagenda bahungira mu gice cya za santere ya Kamanyola, bava muri ibice by'umujyi wa Uvira, kuko ibice by'umujyi wa Uvira byo rwose byamaze kuba byinjiramo abarwanyi benshi
by'umwihariko aba barwanyi benshi rero bamaze kuba binjiramo, bakaba ngo ari abarwanyi ngo bafite gahunda yo kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka, by'umwihariko bakigaruza ngo bimwe mu bice byose byari birimo M23 kandi ngo bakayobora n'ibirimo byose. Mwabonye yuko by'umwihariko rero byamaze ibyo byo kwemezwa, bamaze rwose kuba bageramo mu bice bigiye bitandukanye. Aba rero ngo rwose ngo bakaba bagiye kuba bayoboza abaturage inkoni y'icyuma, rero n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikaba byanatangiye, byamaze rwose kuba binatuma igisirikare cya M23 gihita gitangira by'umwihariko nacyo gukora operasiyo mu buryo bwo kugira ngo ibi bice bitaza kuba bikomeza kugenda byigarurirwa muri rusange. Ibyo rero birimo biragenda bigaragara mu bice byose by'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira rero kugeza magingo aya ahitwa za ku cyambu cya Karondo niho by'umwihariko hari hamaze kuba rwose hagezwa ingabo nyinshi cyane za M23, ndetse no mu yandi makuru mfite nuko isa n'isa bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko by'umujyi wa Uvira, kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kuhaba, gusahura inyubako za leta ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda bikorwa n'abaturage. Nuko isa ku isa n'ubundi igisirikare cya Ntare za Sarambwe kiraza kuba by'umwihariko kigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya hano muri rwose byano muri Uvira. Ariko kandi ibice mu gihe byaza kuba byongeye kwigarurirwa, icyo nababwira cyo ni uko dushobora kuza kubona indi ntambara isubira irudubi by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira. Nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye, ndetse ibintu bikomeje kugenda biba ibindi muri rusange. Ikindi kintu rero gikomeje kugenda by'umwihariko kigaragara, andi makuru rwose akomeje kugenda atugeraho arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ni uko ubu tuvugana mu bice bya hano muri teritwari ya Walikale. Ariko mbere yo kugira ngo tujye muri Walikale, kabanze mvire rimwe by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu gice cya za Minembwe. Iminembwe mu kanya gato gashize hongeye kuba urugamba rukaze, ndetse n'urugamba kugeza magingo aya rushobora kuza gukomeza gufata indi ntera, kuko igisirikare cya FARDC ntabwo gishaka kuza kuba rwose nyamuneka cyatakaza bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko, ndetse n'abarundi ntibashaka kwitakaza. Iminembwe rero urugamba nyamuneka rwamaze kuba rufata indi ntera, ndetse imirwano ikomeye cyane yahabyukiye rwose muri iki gitondo. Nyamuneka aho amakuru mfite rwose arimo agenda agaragaza ko isaha ku isaha uru rugamba ruri kuba hano mu misozi miremire y'Iminembwe rushobora no kuza gusiga ari M23 ari FARDC bose batakaje abasirikare cyangwa se icyo bita ingabo, mu buryo navuga ko budasanzwe, kuko buri ruhande rwose rurimo rurarwana by'umwihariko rushaka kuza kuba rwakigarura ibi bice. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru nta nubwo ndi buyinjiremo cyane, kuko imirwano yaho itangiye mu kanya gato gashize, ntabwo ndamenya rezita hagati ku mpande zombi, ariko imirwano yo muri ibi bice itangiye mu kanya gato gashize. Ariko kandi nkemera turebere hamwe n'iyi nkuru ikomeye cyane, Katari na Togo mu rugendo rushya rwo kugarura amahoro n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bari no kwibaza bati ese ibi bintu biraza gushoboka? Mu rwego rwo gushimangira rero inzira y'ibiganiro bigamije kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hateganyijwe kohereza ubutumire i Kinshasa n'i Goma, hagamije gutegura uko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza magingo aya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi
waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame
ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana kurinda abasivili rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba icyitwa imirwano
ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize yahuje